wan machalo lep, wan idikal pa lep, idigola pa lep, wan machalo lep, watie dok kikumu udojo. Pig wang wadok tika chwe udojo. Chol peny doko o idikalwa uturuan kit majui turuan kwede. Man kwena me kumu walego tibuni wori kabir me kuch omenwa Meja Patrick Opia Wany. Meja Patrick Opia Wany surwenyo kwone kakama eno chero idok tich makamege kayenyo kwo. Meja Patrick Opia Wany wano report ni eno rwenyo kwone ichawa me dok tich makamege walego roto ba me kero tibune kabir me kuch wego yue mabe. Man kwena me kumu alego wan lukara me bedo kachiel kidigola me orta apoyo uchwal kwena wa me kumu apoyo.